Maintenant, mi kudo les hon mi bi mi mado dagbe akhede oponde obo season yane metile bi mindo akhoso zangbe be nkoji sun si azanko atonu kuwe ko gbe egbe ebeme eko besi kan o me same do po hoja ma e hometon iton lebi e won plelelele nudu iton dagbe hometon ene bo isodo agade ibi hui lo Martin livre diwe bi na be sin yetime do benjele nugbo e so mi yon e kaname akpakwe nu kontan e na blo bora tun me do to gan po bo de o ton randu e do to mi fi do so mi to gan ton lido sun si azaton e go gbe ton se na e kanale e gbangban bo mi na tun le sakala afia e ple hoja zo atole bo ho e la siton yon e do bodo bi odo menjile nu bi ni do ganji bodun fifa ni tin do so mi ahoja hunhun esin o ye kamen ahoja hunhun e nai besin e ho medin kaka no asan ropo afoton saka lafi e dozo gbe itri do menjile nu bi ni do ganbo nu ini ho fifa kan ga fin do menjile be ne to ropo e bo mi jen ko die memeche lemi e do eniyan Martin libu time do menjile nu gbo Eric hundete eye diyan e wa e je wada ita lataji bo na si ho renso ye do so mi do po ye si alirun wazo podo wada ita latakpo mi la ho zian la da kon do menjele e ndo ale de we diyan emi nunu khaye to bo na si ho no khuzu khaye bo azo na wi wa bo na ho to kan do po Martin libro agade wa ete so do lo eti me po do menjele do gan so kha tanton go meon e mo mi la ho Bilal Yakubu e diyan lo mo zian la da kon gbangban wo tun itoro menjele nugbo edo khwe wo meyo beren to mi tondi yo bani kanazan dibo kanye meyo na achi godo nutito me era yitianji mero pokun godo ranchi we me khuzu be nano lobo ato ezo de jin Martin libro edo eneon Martin libu do ko e mo menjele wada italata hun wa no ye me nele so do ji bo so mi to gan ton ko bode ko din be do kan inu ahoja hun ton besin e ho me yo ho edo si temele yo ye ko je didoji gbon ho jara godun lebe me chile mi hun ahoja hun eyin kan din bi gbedegbe besin e ho men binajo enion do mana so l'indépendant e ti me po do menjele no vi popo no vi o e na no vi fi vi na yi do me de tintin e te inde bu no e do an se me de sin gbe bodan la mede bodan ya wa zo wo pe nu kun to zo bo wa ha ku podo o de me nu gba sa potiyan ye kan we enele do we enele tanu do to mi fidie ye mo ide bona lo ide lenu kiko ajije metilemi se na ka mono menjile mina ya zonde o lo bo ikanu ahoja hunhun eyin so mi to gan ton to mi fi koye no mon koton l'indépendant de sous bo so do ikweton jin gbogbo ahimi ton le me mono menjile ajo ho do to o me dino mina tun do dan to pasi ahida ho no kwaso me don si azanton we gogbe o e na so bi gbidigbidi bo na do ho de fo do to me metilemi l'indépendant e do enion eti me po do menjile wada italata hun wa nu ho ta eji de na gbon ho ja gonle de bo na si ho godo ho ta enion ji bo na do ho to sile yo e na zondo e ma plon wo nu yen ji podo azo ho po bo na do enion l'indépendant e do bo ho de do de suti tengbe ta baro e ho meton yo eti me po do menjile Eric hundete podo bo de oton le ko le tiyan e do ale di we yan ye ko inu podo wada italata po bo na si ho azo do so mi do po ye sin oye kamebo hoja ma e indi doctor libération lo akode do lo itime ko no njire ngbe wada italata o honwe Eric hono terrorin ble so ye hon aye e ka ko ikanu ahoja hunhun be sin e ho medin yo o wada italata o kandi e we de na ikanu nu mon koton de egbe bo na ja hoja hun ji ayoji sin dodo gbasa e ka mo do mejire so mi o meto rozun jibe hun nu kun mi to no ra ayoji me na inu kun sin dodo gbasa to ayoji din yo nu e na ido nu enji azo ina si huwa haye ekoblo boko dide sedo ayoji we mentilemi be na pe fi bi huin o hakko tiyan podo jogberun po bobo wa zo to mewe inu emi anukun en hun de te yo e mo do mentile mi na no wada igudo hoja ma libération e do enion bi hui mentilemi le telegram e hometon yo e we mi na so din Emonole wada yo do lili ton le meyo wato enbo ayon nuyo ewe jan hen ude su titengbe bona azodo apa eniyan hwe chela mede gbon hojara gonu abi gba finu peno gonu leyo yemi sa do ji bodo o kanadu e bodo to gaba leyo e na zondo hota o e ma polon
nukplo me nuyen do nuyen ji podo azo hopo bona do honu to bito sile le to gbon ene wada ita alata ye de kan di ho metian yin kanu ahoja hunhun we de to ton bo ho ero isio e na ido nu to bito sile ere ko hun de teo e ye dion tito me e wada ita alata blo bo e ngbeta de bo abio meje hun anu ale ha e bona si ho azo ha ijeneo ere hun de te dion e be ka to go to agban don le bi bo izono do gbeta e dion me bo tun ton jile mi gbo ho ibo nu ma azo podo wada ita alata ko to ben po won bo zan do ko bo igbe na o le meilleur de sou e ti me ho de men e ti me po do ben jile e no tito ben de dion ere hun de teo e ko blo bo ko un klobete do o hun do po e do me bi ko de to me fidie men bo tun do mi na si ho gbe kan do azo nu men o le meilleur e ti me po do ben jile ai na jai ho do to me fio ro mi ada wada yi e mo do ben jile tito ben de vo tin bo mi na blo do afa gonu be den to ton bo hun bi do glo po me bo na lo me ne bo no po bo azo bo ho ai jai kan do to mi e mi na blo e de men se do gba sa makara tege e lo mo ro wezunji bo azo eyin ton yo e ro iwa bo nu so mi so na si ho no we dede agbangba mi binu kume bo nde kuna ho do nu wo se do gba sa lo wezun ton kawen nu bo minatno le yeme o me bo sa do ji bo na so mi le ho ta ro po e ji we na godo ere yin we ma pon nu ji po azo ho po den bo ho ja ma le bi we do da pepe e ho me ti le mi sa ka la afia e ye dion e ti me po ndo me jile sen to ben ton do ta je bo do nu so mi sin alin le ni ndo ayo ji e ma pon do ahoja ho yin bo je me de ji ta fo ji bo ja golo nya me de ji bo je ho do se do me ji gangan do ayo ji gbere pon wo sa ka la afia e do ni bo me yo na siara e we mi na so din etime po do menjire yeme bi wero ozun ji meton we e karo ozun ji din boro deje we yo e ma ja sai no ji ya e kono je mere ji de mamoa yeme de le tin yo do to khorogbeta democrat sin alinu ye ko je me ji be ko sa sin do ye ido poropo ko nu kunwe do ye do bodo njile mi na azo podo wada italata po tu e ko sa sin do ye do o to khorogbeta eniomen l'emblème du jour e hometon yo etime po ndo menjile e ro mocho ere ko hundete e ma ni ndo ero o peta e so yo e goje gbeta ton jime bo tun e tro menjile tero nde bo do so tero nu jiwe o sin tera ta wa o ti te jija we o e mi do tin yo e do me l'emblème du jour e we do eneon bo ka e mo wara yi kandi e la nkanon a hoja hun ton de e homen bo hota e jiwe ru wa do yo l'emblème du jour de soir e do eneon se na ka oko nkanon a hoja horo to mi ton fi be te ko belo sin ka o me e homen bo na zo mo kaka so di do la nouvelle tribune etime ko do menjele dun gbo mi re so mo se na sinu kon to saka la afia bo e na gbe bodo le ya ye me so alo do ji bodo to gamba po bo de uton po yo ide ya yo jime bo je de jelaji gbe bonon le ma de no makame mi na tun to me na du gan ho to no mi na tun do to menjele mi l'événement du jour ho me ton yo e mo do menjele o sen do gba sa mi ton e ro ayo jime bo le so mi ona no gbon bo na no ganji bo no bi na do dagbe ji yo l'événement du jour de soir e do ho ni saka laafia azanu poropo afoton e na hunhun ahoja na yodi yo e ko nkana boko na pe ton ho minatundo ajache ni izmo e de so e do ho enion otimedolje nugbo ye nazondo we ma plonplon nu e ko inu be na inu yen do nu ji pa so hopo bonagbe hoja zo atogonle bonagbon ko nu e ngba gbogbo ton le bonanjira ide gbon finion o ajache news e do enion minaze yo iglesia catholic si hoja e mala croix du beren etime po do menjire a e no ipon to horogbeta democrat le meo e hlefe do menjire o do po ho me do vo e ka do fini vla fuaji e ti do e ti on kalita nu kun boro meme bo e waje fide pon yo e kalita nu kun e fleja yi bo e monu kunu je nu kun me do ogudo ton don me heze dian e ko nu kun mo je meme do jo ho ndo ado yo nu me e ko waje nu kun mo je ujide so e karo mo cho iglesia catholic si apa ho yo akrono zangla mi me yo e na be bo ye de me iglesia vile yo e na de afo e ne yo bona si hubio paso kwa me yo hoja ma on de so e do enion bo enion ji je mi na no te do e ho me hoja ma ho e je mi si teme e ho me ya hoso zangbe hoji so sin azanko atonu kun we gogbe yo e do ro tenu mi e je mi ko de ne hoja ma ho do fon gbe me je we hon e te ni gbe